Kako pozvati preko aplikacije Go4U Calling? Na displeju vašeg telefona izaberite ikonicu aplikacije Go4U Calling. Automatski će vam se otvoriti polje za unos broja. Ukoliko pozivate broj iz fiksne mreže Telekoma Srbija, ukucate samo pozivni broj grada koji pozivate i broj telefona. Ukoliko pozivate broj mobilne mreže Telekoma Srbija, ukucate samo numeraciju mreže, a zatim broj telefona. Poziv ostvarujete pritiskom na zelenu slušalicu. Ukoliko ste pogrešili tokom ukucavanja broja, isti možete obrisati pomoću strelice koja se nalazi u gornjem desnom uglu. Poziv možete obaviti i putem imenika koji se nalazi u donjem levom uglu. Odabirom se otvara imenik sa svim kontaktima koji postoje u vašem telefonu. U polju Pretraži ukucajte ime osobe i pozovite prijatelja pritiskom na slušalicu. Dodavanje novih kontakata omogućeno je pritiskom na polje Plus, koje se nalazi u gornjem desnom uglu. Opcija Go for Friends omogućava da pozovete prijatelje da se pridruže aplikaciji. Time ostvarujete 10, a vaš prijatelj 5 bonus minuta za pozive ka Srbiji. Razgovori između korisnika Go4U Calling aplikacije su besplatni. U okviru opcije Pozivi možete vidjeti listu svih poziva. U donjem desnom uglu nalazi se polje za SMS poruke.